Barabara-inĩ ĩno ya kuma Sagana gũthiĩ Kagio itũũra-inĩ rĩa Kahero niho mutino ũyũ ũhanĩkire, na kũrĩa ũkuruhanirie matatũ ya athii 18 na kibikibi ĩrĩa gũkuĩte andũ atatũ. Leo kumepatikana accident na watu watatu wakafariki hapa. Kwa hivyo hiyo kitu imetusangaza sana. Matongoretio nĩ Faith Wambui aikaria maugĩte mutino ũyũ ũhanĩkire mathaa-inĩ ma kĩroko, na kũrĩa andũ atatũ makuire hau. Nissan ilikuwa imebeba watu inaelekea pande ya Nairobi, na ilikuwa hapo mbele kulikuwa na watu watatu, dereva na watu wawili. Arĩa meyoneire mutino ũyũ ũkĩhanĩka maugĩte atĩ kibikibi ĩrĩa gũkuĩte andũ atatũ ĩgũtwarithagio na thibidi ya igũrũ, na ĩgĩthiĩ kumĩra barabara-inĩ ĩno ndĩnaheana mweke wa ngari ĩngĩ kũhetũka, na yagera mwena ũrĩa ũtagĩrĩire na kũgũthana na matatũ ĩno ĩgũkuĩte athii 18. Vijana watatu walikuwa wametoka pande ya Sagana wakiwa wamebebana na pikipiki. Wakanipika mahali nilikuwa nimesimama kwa barabara. Wakasema wavuke pande nyingine, waingie kwa duka. Hao vijana wakavuka, na Nissan ilikuwa inatoka pande ya Kagio. Wakakutana Nissan na pikipiki. Pikipiki kagongwa na gari. Hao vijana walikuwa watatu wakakufa hapo. Ukiwa mlevi haufai kuendesha pikipiki. Heri waambie mtu akumbembe akupeleke mahali unaenda, kwa sababu wewe ndiye utajiletea hatia. Andũ atandatũ arĩa maguraririo nĩ matwarĩtwo thibitarĩ-inĩ mũnene wa Sagana. Wawili walikuwa wamekwama hapo mbele, mmoja alikuwa amevunjika miguu kabisa, na huyo mwingine hakuwa ameguswa mahali lakini alikuwa amekwama hapo. Tukamtoa, akatuambia hana mahali anasikia uchungu hata kidogo, lakini huyo mwingine tukapata amevunjika mguu kabisa. Tukamtoa na akachukuliwa na askari na akapelekwa hospitali. Nĩ ndeto ĩrĩa ĩkĩrĩtwo mũkonde nĩ mũnene wa borithi kaunti-inĩ ya Kirinyaga Mathio Mang'ira, akiuga atĩ matatũ na matigari ma kibikibi nĩ itwarĩtwo ceceni-inĩ ya borithi ya Thagana, na ũthuthuria nĩ wambĩkĩtwo. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni wa Thuku.